inkosikazi iphumilwane esithweni sangisese sehlulekile inyanga behluleka abathandazi lapha emzini. Sibonga umusa nothando lukaNkulunkulu oyingcwele ushembe unyazi lwezulu osimemile wasimemela kulomzi wakhe wasememezana. Engathi-ke uNkulunkulu ufika noma kuba khona kwethu sonke la lo mkhosi wesabatha engathi mayeseloba abantu abazamile ukugcina umthetho wesabatha namhlanje nathi asishicilele emabhukwini akhe la loba khona abantwana bakhe abathandayo. Amen. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga ezweni laseMpangeni wake wahamba umzala wami emhlabeni. Inkolo yobuNazaretha yayifike nesalulazi esazoga nakhona emasomini. Mangabe lesalulazi sifika nobuNazaretha wayesesibusisa uNkulunkulu ngengane zaba nenhlanhla futhi ezingane umthandazo walesalulazi uNkulunkulu wayewuzwa. Ngoba kwakuthi njalo noma enikela lo mama kathi Nkosi ngicelela abantwana bami bengathwali lolu sizo lwathwala uyise. Ngampela uNkulunkulu abangakuso lesalulazi ingane zaso zaphila kahle. Leni ndala yazi abanenhlanhla yathenga amatekisi. Kodwa noma bephila laba bantwana babengazi ukuthi baphila ngomthandazo kanini. Bonke ababenakho babengazi ukuthi umthandazo kanina wabo. Ngelinye ilanga sahamba lesalulazi emhlabeni. Sema lesalulazi basala laba bantwana. Yayinhle nje impilo ngoba nesabatha bathi kugcina insukwami. Umngozi baNazaretha bongathfani isabatha ey'nganeni zakhe ekhaya ukuthi ey'nganeni loyifikele ukukhona. Mzukwane wafika imihla yokuhamba kwakhe emhlabeni umuzi wakhe uyophenduka ijoyinti. Mzukwane wafika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni nendodana yakho enemoto esebenza kahle oyisempumulweni njengemalasi ngelinye ilanga lolu thange biye ngalo lamablocks liyogacela ifebe zamabhuku amancane ekhanda ingoma. Uthi uyafika avale zona emasangweni yisabatha kunamabhrayi uyosiwa kodwa liyisabatha awuyifundisanga ingane zakhe isabatha. Ngiyongixolela mhlawumbe ngikhulumi kahle. Saphiwa izinto ezingafani. Amen. Nendoda mayizele ingane umqondo wazi ayifani. Futhi nothando lwayo ingane zalo kafani. Kodwa lokho engikho nami ngiyikho nje. Ngangwazi futhi ukushintsha. Ngoba ngiyakhumbula nenkosi ingibizile phakathi nenyanga kaJulayi loyisuka kuyo. Ngenchaza into uNkulunkulu ayikhuluma kodwa kukodwa amtshela khona. Wathi mzukwane wayishintsha lendlela uNkulunkulu akupha yona yokushumayela washumayela ukuthandwa abantu uyakufa okushambe yosuka kuyo. Wathi uyangizwa ngithini ngathi baba. Wathi ngitheni ngabheka phansi wayesephinda wakhuluma lawo mazwi sasesitates kwakuyisonto lesibili kuJulayi kade ngithathwe umshumayeli uDumisa siyoshumayela wesibili. Wathi lesikhathi bebiza bebebizelana bebengaphansi ekuseni. Ngathi mina hayi baba khona bebekhuluma. Wathi bathini? Ngathi hayi ngathi ndawo. What oh? Sejimini. Uma
sihambile le ntombi emhlabeni base besala abantwana bayo baliyeka isabatha. Waqala lona umdala inkosana thama baliyekile isabatha kwahamba isikhathi ziyasebenza imoto engamzala ithutha abantu empangeni shama long distance. Ngelinye ilanga umzala wangena emotweni erenke uthema esephumela kwaphuma nokufa ngoba langasekho ihawu evikela umuntu noma ngabe uhlupheka kanjani isabatha. Ihawu ekwazi ukufihla usizi lomuntu yisabatha ngoba noma ushengu ngayo nikela abantu yisabatha mangagcini ngeke kube naso isihlangu sokuvikela nangaphesheya kwethu. Yasihamba lensizwa yakhula yangena esibhedlela behluleka odokotela yaye enyangeni sehluleka lapha ngaphansi enzwaneni zayo yaze yagcina iphuma lezilwana lezimhlophe. Wathi ngelinye ilanga efaka amanzi endishini wathi uyageza umzala zonke inzwane zasala phakathi emanzini. Kwangaba isikhathi esikangakanani basibize sihambile emhlabeni siyomngcwaba. Ngafika ngababuza into eyodwa sebebikile ukuthi uyathakatha usibamba ngoba nakho nemoto. Ngathi mina ngicela ukubuza mndeni walapha ekhaya njengoba sihlangene namhlanje ngiyabona ukuthi ade nibasile emini lapha ekhaya kodwa la ekhaya kwagcina isabatha. Kwenzakalani makhambisa ngaze emhlabeni bathi saliyeka isabatha athi ubulawe isabatha umzala bulawanga abantu. Wayengathakatheki ngani usagcina isabatha. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga endaweni yasoThongathi inkosikazi eyangalona iNazaretha eyayilimile lapha ngaphesheya lithempeli kunomfulo onqamulayo lapha nje okusuka kwaBhekuzulu naye inkanyezi babehlukaniseka kanjalo laba bantu. Yayisisuka le nkosikazi ngelinye ilanga kuyilona lolu suku lwesabatha iyalima iye emasimini awunayo kwenye insimi ngoku lapha awuyazi insimi iyalima le nkosikazi iphethe ikhuba layo iyahlamulela ukudla emasimini idama ibheke sekunenkovana besikhipha ihlava. Ngelinye ilanga ememeza umshumayeli athi sontweni isabatha ekuseni athi sontweni ithi le nkosikazi wathi bayememeza lo baba wakashembe ithi ngezwa lapha engikhona emhlabathini umhlabathi wonke unyakaza. Ithi nethuka ngitshela ukuthi ngiyafa ithi yaqalaza yathi mangabe ethula lo muntu othi sontweni bese nomhlabathi uyathula wamemeza okwesibili waphinda umhlabathi wanyakaza. Ithi ngabamba ikhuba lami ngama wamemeza okwesithathu ithi ithema ememeza okwesithathu ngathi ngibheka amathuna onke awalapha emganele khona inyakaza njengemvukuzane. Uthi avuleke amathuna wabuka kwaphuma nendoda yami lona. Uthi bavuka laba abantu bephuma ethuneni bangithi jepu ngeso baphuma behla baye ethempelini abantu abangasekho emhlabeni. Wena uzama uthanda lapha esontweni namanje uyafika ekuseni ungekho ngoba uthe ngathi lizoku ngoba uthanga ukuthi ibandla ngagogwakho mawuzuthanda uyaya mawungathanda ukuthi Isaiah 58:13 uma lisusa unyawo lakho kulo isabatha ekwenzeni okuthandayo uma wena uzothanda khona abantu abahlukanisa idofela ngesabatha bengabanazaretha ufa ngana sibela kuze kufa umthetho kaShembe kufe inkolo ngenxa nje yokudla ngelothwa nendali lapha nemoli uhambile umuntu uye emoli yisabatha kodwa ngoba nakho kuthiwa kunebhali kaShoprite ngokudla sengaze kufa umsebenzi angaka uShembe awuhluphelela kangaka beko mase emphinjeni wakho manje umuntu ohahayo bekumese emphinjeni umuntu ohahayo awungafi umsebenzi kaShembe bafetha uhluphelela ngenxa yokudla. Yiyo lento edala nabantu bengasahambelani namhlanje labakhetha amaqembu ukuthi into yamuzi ungconwana uneyimoto kwathiwe kahle hayi mawubizwe khona uvuka ngathi ngoba kuphuma lesinedolo ngoba bayazi bayodlojela beze beshane ngabo. Mawubizwe nje uvuka ngathi umuntu ohlala emjondolo uthwala kungekho ngisho indalo yokuhlala amaqembu esontweni. Namhlanje libandla kaShembe linegaba linamagroup. Nawe uyabona mawufika uthi engathi lapha emhlale khona ngimukelekile. Abanye ekafitini engconwana bahlala bodwa banamahiya amahle imvunulo ebizayo bahlala bodwa abayizabalezela lapha kwisigwaqana bezwa kuthiwa ayisesabatha bazabalaza bodwa uyiphathela amazi nakho uyihlalele phansi kwesihlahla kunkulu wamnyaka uthela ngapha ufake emlonyeni
ngoba namhlangena uthandana kumaNazaretha akusekho. Usawubheka ukuthi unani ufana nasethempelini manje sizinsizwa umuntu akaba nemali awunanga shumela ingayenzi lento. Umuntu mayeke waba nemali kwinhlasuthi usiyona kuthuma yena ke ngoba usebenza kangcono kunathi. Ngabe uyahamba emhlabeni lo muntu useba ngathi usethi umshumayeli wayisebenzisa usayele umshumayeli ngoba wajayezwa umshumayeli kanti umshumayeli bathume bonke abantu kuze bebone ukuthi bayalingana kubo. Khona amathempeli okungenzeki lutho mayelekho umshumayeli nalo nhlasuthi ingekho akunyakazi lutho ngoba yazi ukuthi nayo yona umshumayeli ayithumayo. Kusasa mayengase umshumayeli engasayithumi sebexabene isithathu kayo ihamba ikalaza ibheke kuyimbalana isibonile vele ngokodwa igcwele lonke isu. Isithathu kayo uyabona nje mina nje uyamshumayeli akangiboni kahle. Ngiyanikela ngibasiza nangemoto yami nani wani wathi asithandaze sithole imoto khona sohamba lonke isu. Ngibasiza nangemoto yami makhange umhlangana ngakhokhisi kanti ufuna ukugcotshwa hayi ukuthi usisa amakhono. Usigibelisela ukuthi ufuna ukugcotshwa. Uyele mumva phela yonke umkhulu wakhe akunika isikhulu. Ngoba lento ibulele ibandla kaNazaretha. Ibulele ibandla kuyahlanganwa uthando kusha uthando kaNazaretha ahlangana amaNazaretha aphume nje ukuba benza nje nizophuma nimenywe lapho enobe nimenywe khona hawu befike nabefundisi sishaya imali bengake iyothando lokuthi kuzubanga upetrol kababa uzothenga inkomo kule mali njengoba ikhishwa le mali ikhishwe egameni likabani likashemba ngithi kuyenzeka imfowethu ekhaya manhlabile bese uthi ugqoko ebekuthiwa isithebe sikababa wakho bese uphinda usikela mina okamvakashile kuso. Kwenzeka kanjani khona emnikelweni okuthiwa ukhishwe egameni likashembe bese kuthiwa sivakashele umfundisi iqashune kuwe futhi kuthiwa mfundisi. Manje akwenze makini kwenzelani uNkulunkulu. Akuyona into sasa eyenza abagcotshwa bethu bekhohle ukuthi ushengubani ubathole beginqika endlini kaShembe mayeke wahamba. Ethi umuntu awamnyakazi lutho ongekho. Enganithile samenzwa lingana noShembe samxoshisa esithebeni sikaShembe. Elabani intsha. Elabani intsha. Akanathanda umfundisi unikwe yithi. Ithina eshone esithebeni sikababa nina befundisi ngibuza ukuthi kini uyakwenza yini ukuthi esithebeni sikababa wakho uphinde ukhiphe nabafowenu abakuvakashele na. Anithi ubuyele endlini uyobheka ukuthi akusalanga lutho yini esikhumbeni enkomeni ngoba phela inkomo mayingathi ihlinzwa siyathathwa nesikhumba yodlalwa emsamo angisho nokusiphosa phe ngobhestazi sesaze saqotha ngathi ulwane ekudala. Bese ubheka uyivene usike uthi bafowethu nifike sedlile hambani nokosa bese ihamba insizwa ziyothi haqaqeziko kodwa isithebe somuntu omdala lokuhleni uyoza sidle mase bakuyena esebiza abazulu bakhe ethi thathanda abantu abami esedlile. Thina sosithola kanjani isibusiso ngezinto ezenzela uShembe ezinhle kodwa sibuye siqaphule lapho esithi sinilungisela khona. Ngelinye ilanga lapho ebuhleni bamaNazaretha babe bafika insizwa ayintombi eyayilengane iyakhala lengane yalosisi othi mina amakhosazana uJulayi afike nayo athi uyabika baba uthi ngomntana kwenze njani uthi mhlushwa inayo ingane nithi nani ingane uthi baba kangiyazi iyakhala usuku nemini lengane noma nginika ingcene ayinceli usethi uShembe eyababani isibongo lengane. Ase kuthi udadewethu wathi nithe yakabani isibongo wabamba ibhayi waniyeka wayesethi uShembe kulungile mntanami phuma lapha uyohlala lapha esangweni ezansi la kwehla khona abantu bonke abezela ekhaya ufike uhlale wathi insizwa eyoqhamuka ithi dadewethu lengane yakhala kangaka wazwazela kumina uyinikile enkundla wathi boyithatha uyilethe lapha kini. Nangaphela bodadewethu wahamba wafika wahlala uthema ehleli bayehla abantu ihlasuthi mama uyabona umuntu ongenazi inseka ngengane akabona ukuthi khala
Bona abantu abadala bafana ngamakhehla kudala enone. Vele lithi abantu inkukhu la, ibandla inkukhu ifakwe ebhodweni lidle lodwa. Nina usala namanqina nekhanda. Uma kwenzekile ugalo la iqeda inyama bese lithi ufuna indophu mfana, indophu inansi leli kaMahlanzi. Hayi. Bese lithatha lithi bopha lapha bese ufaka emqaleni kuyosa sekunenyama eningi. Ulande lethaba liqhatha nezithwala. Bafala abantu abangangene eswini ngoba babe nomona wokudla ekhaya. Hlaba uphumele nje ubanze umkhulu wakho wayedla inkukhu yedwa ekhaya uboshe umkhawu wokudla. Lokhu umnikelela into ezonga kuba nje ukuthi nje wayenomona encisha ngisho umkakhe. Umama agcine ngokuyipheka inkukhu adle umhluzo wayo lokhu kuphela. Besihlala lentombazane behla abantu baseqhamuka inhlansuthi nomakotwayo baphethe ingane ezimbili kuneminyaka emithathu emibili lokhu besidlula yakhala lengane phela inkabi yakhuluma yakhala lengane yasiphenduka lenhlansuthi yathi hawu kodwa sisi ungwabani wathi yona ngwasibambala kakhe kamashu wathi inani lengane ubase kwazelwa nini umuntu wesilisa wathi kangazi futhi wayesethi awuyinikele wakhipha uswidi wayinika wayesethi usisifuthi uthe ushembe umuntu oyokhuluma lamazwi angoza naye kude wayesethi kulungile alazi lona wesilisa basebenyunga wayesethi ekhuluma nomkakhe wathi makasibambani ngizokufica edokotweni ngisaye enkosini basebehamba baye enkosini ilosisi ingane bathi mabefika ukuthi ngolomakhosazana lase kuthi umntanami uye lona wathi lona yebo lase lithi ngohlasuthi wathi baba lathi uyamazi into entombazana wathi lona baba ngamazi lathi umbukusisi wathi baba ngamazi lathi umazi wathi lathi uthimo mntana mfanele ungamazi angitshela usanda kuphenduka kaSuthi wathi lona yebo lathi udrayive amatraki usuke eGoli uye eThekwini usuke eThekwini uye eGoli wathi lona baba lathi uyamkhumbula yini umuntu owathi ugudla umgwaqo emtateni eThekwini owamisa itraki wawusumbisa wangena naye etrakini emva kwesihlalo nenzani wena ulapha nje wenzani wathi lona baba lathi ngizokukhumbuza lathi wathi ku50 rand walala naleyo ngane lithi mntana leyo ngane yakhulelwa yathi cabanga ukukhipha isisu ngoba ingamazi ubaba wengane ngesaso ukuthi idayisa ngomzimba uthi sasesifika thina boshembe lona sathi ungasikhiphi kuyisono mntana ukukhipha isisu wathi sokufunela ubaba wengane yakho uthi leNhlansuthi lowo muntu lowo kwakuyilo wathi awuyithathe lengane sibone ngekithule yini ukuthi mntanami eyakho wathi mayethatha umntakamkhulu yahleka ingane wayesethi ushembe kunjalo eNhlansuthi Luka 12 Efesi akukho kufihlo ngoba akukho wayesayithatha lo mntakamkhulu wayigona laselithi uThixo izwi likaShemba kuphilisa laselithi mntanami ngicela ungisize umthathe lo mntwana abe umntako ngoba akekho umuntu ophinde umthathe ngoba uyazi ukuthi udayisa ngomzimba kodwa ngoba useze wakuzalela ingane sakusumthatha ngalenkathi sebekuthena ba abazinkulunkulu base banyathela baqala ukuthi bafundi bakhe oyani imvubelo yabafana engizenzisa akukho kusithekile ongabonakali lokufihliweyo ongawaziwa washo uNkulunkulu wathi xwayani imvubelo yabafarisi lokho enikushilo ephilweni lokhu nje niplanayo emakhonini kuyaziwe ekhayeni ilanga loshunelwa ngakho ukuthi wena ulale ebusuku emzini ubuthakatha abantu nalokho loshunelwa ngelinye ilanga ukuthi abantu baquqa nje esontweni wena nembulelo ngokuvuna ukugcotshwa ngenkani nalokho enikukhulumile ilanga lokhu kukhuluma nomngane wakho ukuthi kufanele ngiguduze umkhokheli ukuze kuhlale wena loshunelwa ngakho ngelinye loshunelwa ngakho phezu kwezindlu lokhuluma sekukhuluma ngelinye ilanga ukuthi wawahlanganisa amakhosikazi wathi waphambane nomama owabekwayo ukuthi akagade ithempeli ngoba wabekela kanjani ngoba akakwazi nokugidisa
Uyamazi umuntu ugcotshwa kanjani? Ubeke kanjani? Azi ngisho uhlabelela. Mathande ahlabelela lapho makaze lasho, "Hey idada oh, usho wena." Uyaya ubosha. Yasimthatha lentasuthi yakama lo sisi, yasiba nomakoti ababili. Ilalela izwi laShembe. Mina nawe siyalalela yini? Kade khuluma kwethu ingoma lelinye ilanga lapha yana kwesakamthethwa ufike ngumahlombe kwakuyigidi. Kulesa sikhathi abantu bengakabanini. Fa inkosi ilanga lamalanga zathi mayigida wayesehamba eyobusisa igidi. Wathi omama bengabe sabuya, obaba bengabe sabuya, wasekusala amakhosana. Athi mayebuya ezogida ebuye lantini wayesethi bantabami hlalani lapha kuthiwa wathatha itafula walibeka lapha endaweni walanda isihlalo wasibeka lapha kuthiwa wawabuka amakhosana. Uthi ugogo owayexoxa le ndaba ngaphezulu lakamthethwa ithi mntanami ngangikhona ngangiyintombi ithi wawasibuka ubaba waze wakhala inyembezi wathi bantabami yini ngangibuza ukuthi ngikhalela. Zathi ngalesesaba baba wathi bantabami ngizomdabuka ngoba mangimbuka kanjena abanye benasophinde sibonane nabo. Wathi siyaqinana la wathi bantabami uzisikhathi lelibandla lapho kuyofika khona igebengu ezobe ithanda kakhulu imali. Wathi nabazali benu bayodayisa ngani ngenxa yemali. Wathi kuyofika abantu ethi ufuna ukugana intombi yasePhakameli usuku umshumayeli athi uyothenga ibhuku agcwaliselele insizwa ibhuku ngoba inemali amkhokhele bese umshumayeli ayobashadisa laba bantu esipholi ngoba ukhokhile lona kodwa ngalona iNazaretha ngoba kube kukhona abantu abathanda imali wezulushaye. Bathi bona abantu bentabami begana emzini yamadoda ngabona begana utshwala abanye benu ngibona bephethe izitsha zemalasi bephalela izinja. Ngoba umthetho kaShembe abantu bobe bengawufuni ulothi umuntu mafika umuntu ezocela ihlobo indoda iyojikela emumva ibiza umndeni ithi ngana ngiyona yamphelele umndeni. Benza njalo namhlanje. Mawuthi hayi ngizolobola iNazaretha hayi umndeni uthi phela ngiyona yami ingane. Abanda abafaka ingumulusi kube izona yisa phambili athula umntaka mkhulu ngathi ufile. Ngoba uthanda imali. Ngoba uthanda imali. Kuyisona konke. Ngoba uthanda imali. Ngoba uthanda imali. Kuyimpande yakho konke kubi. Kuyimpande yakho konke kubi. Abanye ngokufisa. Abanye ngokufisa. Bahlumukile ekhomeni. Bahlumukile ekhomeni. Base behambe beyothwala abantu babafuna imali. Benahlushene. Lapha ngesothi bandike liyabhubha ke. Omntaka mkhulu baneyigubhu. Uzuthi wena yini? Kanti ngithandaza kanjani? Uyona kuthenga imoto, uyaboza uthenga imoto, ugana inkosazana, uyaboza inkosazana, usakha isitezi. Kanti mina Shembe ngithandaza ngokushela. Kanti lutho. Mhlawumbe umuntu ongethethunya lapha udaba efana nje ivale ngumbane ashaya ikhona kancane uthumunye. Abanye abalali bengamaNazaretha iNazaretha esihlale esaleni kwebusuku kanti laganwa inyoka. Thoma uthatha ingane wena uhambe yogana. Phela laba bantu abakhonza ukuthwala mngoma mabekhehla abafani nathi. Uyacaca ukuthi uyakhehla umntamkhulu. Ngoba ifika imali sifakwe blanket 4x4. Thina lokhu sifika 400 esicawini. Hayi, athafika nje yena athi bu ingubo ivela ihlanye ngani. Kanti ayazi vele esitini. Ayazi sengiyacela. Ngelinye ilanga enkosini yamaNazaretha kufika insizwa ithi baba siyahlupheka siyazama ukulakha ikhaya lakwethu lalakheki kwaphela yonke into esinayo. Ithi inkosi owabani baba wenu ngabe amaNazaretha lento yesibongo inkinga lo ungamkhonza kanjani uShembe uma unesibongo esikuphopha uyohluphe kuyiNazaretha. Ngoba khona abanye lapha abahluphekayo ngenxa yebongo siyothandaza uyawazi uvuka nathi noma uwu noma umshumayeli ethi uyothandaza
ugqoka isikhindi lapho ufuthi uloda inzwana ukuphakamisa ubhozo ngathi lithulo phansi ngoshona emona kube kunolwandle nje ngabe uhlale eBrishwe ngoba nomNazaretha ugqoke namhlanje uyawugcina futhi uzubone ngesabatha elizayo funa khona ubhoqo ukuthi ithempeli liseduze nakini kube kude ngaba ukho ungasithandaza lokho sigula inkosikazi iphumilwane esithweni sangisese seyihlulekile inyanga behluleka abathandazi lapha emzini mkhulu sasihamba singamantazaretha siyothandaza bagcwele indlu bayaklina bethuthe beyolahla etoilete kuphinde kuthi washo bephinde masifika zothandaza abantu akhona akekho sengena isono yamama mazimphalela ingane zakhe umuntu wayemenyango esedlula iplate ngenxa yilwane sayijolisa mawuke wathangena inabathela kuyo kodwa sangela samaNazaretha safike saguqa zayiluka ngomNazaretha umthikithe ushuvuka ngathi uthikithe impethu saseyibuza eyabhombela ukuthi nibizele ushembe basebethi khama Nazaretha sikhulelwa nangu mama kwathwale ndiyamqala nini twasengesikhathi eside kahle kahle kufanele ngabe usahamba nasesibhedlela abamkhipha ngoba sebehlulekile nenyanga zehlulela abathandazi behlulela manje sizwile ukuthi lo uNkulunkulu wenu uyabasiza abantu engabe wena lapho hamba khona igama ngasho ukuphatha kanjani mangabizwa wena ugula abantu bayophila yini ngoba ubhizi namakhosikazi abantu phume ngathi ya23 kanje uya unkosikazi enhlasuthi uyayimala ukuthi iphuma ngaphi njoba ya23 bese ungena ngeback door isekhona lenyoni yakho naye ngoba ibinozohlobo lokendisa ndaweni ayisekhambile kodwa nawe mntakamkhulu okugana uthatha unkosikazi uzohlalela okushini liphi ibhokisi lomshado ngoba ibhokisi asali lonto uyasebenza wambike ekhambizwane ephuma ukuthi uyosebenza isidwaba njengoba engasasibhinqi nje wasigula kanjani uyinesi manje emazishini ngathi nje inhloko phela ngithi manje ababa manyoni ubani athi inhloko yenza umuntu inuku endlini yakho kuneyigqoko eziwu4 ezumngapho na unasosha esisodwa ugcina ngalokho sibopha ngathi imvele masilapha ungakho nesigqoko esiphiki yinwele njalo eyibomvu egcinala eshali kodwa ugana inhlasuthi ifunani lezi inwele ezithengwayo unkosikazi wenhlasuthi uma umkakho ethi baba ngicela ukuyogeza ikhanda esaluni inyongo lenachelwa ngayo kini eyafakwa lapha nenswa yamakhosikazi uyisusa kanjani ngoba unkosikazi uma eganile bacela inyongo akaphindi ikhanda lifaka amanzi kodwa uthatha umzukulu ohlambulukileyo mayezwa eminwa ikhanda ayongena kule yandlu oyakhayo uma uyindoda yasekhweni lakho umkakho akwazi ukuthi ugumula kuyona isidwaba hlala phole uzoyakhaphi lapha uzoyakha ngoba laba bantu abaphambili ukuthi mawindoda uganwa bese kufika isikhathi sokuthi wakhizu yasekhweni uyakha ngemumbu ucele lapha ekhaya iyacelwa yini waphele kwenze ukuthi ingane zakho oyizalayo makwenzeka lapha ziba nenkinga komalume bazo ngoba omalume bethu njengoba beganiwe abaganiwe omalume bazo abasithandayo khona izinto ezodinga lezi ngane ukuthi zilungise ezakomalume zizoya kanjani umalume agama yiphubesi nomalume usafa sekushaya umthetho umalume lazi mazithi ziyafeka umzokwenza lokho ngoba zithi athi umalume lasabangini atabangini bese ihlupheka ingane kanti thina esilahle umongo nokuphila wethu thina abantu abamnyama Takijima sathanda izinto namhlanje sahlupheka sasingasona isizwe sokuthi sihlupheke thina kodwa salahla indlela yokuphila sasesithandaza sathi hayi mama uNkulunkulu uzokukhumbula sekungeke kuphele insuku ezintathu ungavelanga ukuthi lokhu
ufona nakho kwangena kanjani asasephume lapho vela sahamba sabuyela eThekwini uma ngabe umsobhuko siyavuka ke iseyitimeleni kade yishiva ngeke itimeleni bezonda utsotsi ayi bezonda utsotsi nomntaka mkhulu ongamile kahle besithuka wanini ngoba vele uyazi ukuthi nje ukulapha nje uhlala nengane yomuntu kodwa uyilobo ufaka amafoto futhi lendlaka agcwele lonke udoma kodwa uhleli nomuntu ongamkhokhelanga lutho masebenza lamanyalelo usuvala amafoto mashembe lekhipha ngoba uyazi usemanyaleni uflathelisa uNkulunkulu ngoba ufuna ukwenza lamanyala uhlalele nengane yomuntu ungayikhokhela uzibele udumisana uJehova ukipitile ukipitele uNazaretha nabo uNkulunkulu lokhu kufaka amaphini fana natishu kama tena maphini fana pekoni uyabona phini fana bosho ukipitweni ngathi yakuthenga lithenga phambi yini ukipito akho sasa samba mama besambile wasefona umfana wanomama wathi maNazaretha ufone insizwa yakule yiwele ephangeni wathi maNazaretha uthi ucabashe yini uthi ngicele lapha ekhaya ngibule sithi thina mhlawumbe wafu mama sasa sihlangana sabuyela khona uma ngabe sifika khona umama uyaphila maNazaretha nangu mama uthi angimqode wasuhlangana umndeni wangena endlini hayi umama nje muhle akusekho lutho kwaliphethu sezaphela yawo mama yini uthi bakabamiyo into engibizele ngifuna ukubonga ngaphambi kokuthi mama hawu mama wenze njani uthi ngithengilele ngela ngenafika ngalo ebusuku kwafika izaba zembili esizama umama kanye nesalapha ekhaya izama yemami bebehamba nendoda igqoke ingubo emnyama ifake isigqoko esimnyama uthi le ndoda iphethe walking stick ifike yama lapha eduze kwami yathi mntana uyangazi mina uthi ngathi cabo yathi mina ngushambe uqala umqalo wendlela hawu manje baba yasithi uyababona labo mama wathi lona yena wathi uyabazi wathi khabo wasethi lona ugogo wakho ozaluma wakho wathi lona ugogo womyeni wakho wayesethi kulungile bazokhuluma nawe ukuthi ngokugula nje uguliswa yini uthi lo mama yasekhuluma lesakazi ezalumyeni wakhe sase sithi sibani bani wena ngeke usinde fanele ngabe kadwa hamba wathi kodwa umphefumulo wakho sawucela uNkulunkulu wabantu lona ushembe ukuthi ungafi masibani ushiyele licala lapha ekhaya ukuthi lengane ehamba yesibili laba bafana wayizala kabani ngoba uyizala umfana wethu uyovuma nini ukuthi ufise ingane amabhulu uyovuma nini waqala nini ngani isibongo uthi cha mntanami ubona makuzoshisa impepho la ekhaya ukuthunywa kuthiwa uhambe uyobheka imithombo noma ushukele esitolo ungabuyi ungawuphethe ngoba sinesenzela ushisa impepho awuyena ngoba ayikho into ehlupekisa umuntu emhlabeni njengesibongo noNazaretha ungazenza zonke izinto kodwa isibongo sakho masingaqondile ayikho into elungayo uyakana ubhidlike ngenxa nje yesibongo sisodwa lasho njalo uNyaphezulu uNkulunkulu uyazimanazela ungezona bakhona ushembe ngezona lesabathe edlulo omunye nje umuntu konza ushembe wasegona amazi wasegona kodwa bakhona ushembe nalapho wezwile ngaloshumayela khona yenza ukuthi ukhona oyefika ushembe wakho kodwa munye uphisayo uNyaphezulu ngicabanga ukuthi ngaba iphutha sengihambizo ngaka ngakhuluma umsebenzi wodwa wakhe ngoba basiqeda banabashumayela mabevula ithuba zonke lezinto zoyilana ngembethe ngomhlophe ikhethi inkosi ngoba manje ngaphuma lapha singamkhethanga ushande lo dade wethu bayofika beboshwe naphesha kwethu ngoba imindeni elenothuli nomhlaba yabo njengoba benosisi nje kusuka kuyona ma bengayinikeli lapha benikelele yona ngeke beye ndawo ngempilo ngoba balithulu zonke belapha bathulwe imindeni uthi bona bayicela babone bethanda ukuza shebe cha bathuma abantu basemakuba bahambe emhlabeni abanye bafele enkalweni abangalanda abanye bashayisa izitimela bangalanda angixoxela umsebenzi woNyaphezulu bese ngihlala phansi ngelinye ilanga silapha eThekwini abantu
besadidizela nje unyazi bengakaqondi belindi inkantolo. Ayakaze belindi inkantolo. Lathi iqadi imali ithi nje ngangishona esitimeleni ngiyomemezela ukuthi usekhona njalo ushembe ehlalweni hambani lobike ebuhleni. Samemezela etimeleni kwathi kwabiza umhlangano emlazi bathiwa siqhadiso amagama amenezwa amabili. Sambize meeting ukuthi siyoquliswa kanti sebekhulume nabakaPrasa lapho ezobehle khona ukuthi makuthi nje kwaqha bamnyama noqumugesi bese sibabulala amanazareta. Yabakube nje namhlanje umuntu agijima azagiye ngoshembe kodwa ufuna ungula. Baziqonde. Ngoba nakho nje simemezela unyazi. Uma ngihleli lapha yana ngilinde isitimela esemlazi sekunalento lokuthi angiyeke itimela zedlule. Mina bengithanda ukushumela esitimeleni ngoba ngiyengiphume ngo4 ukuthi emsebenzini ngomani ekhaya ngiyotshela abantu ngoshembe ngise ngibuye ngo8 ebusuku mangasebenzi nje bekuyinto yami isitimela mangena ithikithi shawupoto ngene ngoshumayela baba benyulu ushembe ngelila ngasebengipimpila abakaMashi ukuthi ngisuke emlazi ngekaMashi ithikithi anginalo. Hey bangena uPrasa bangena abawuthi futhi ababona ubezekile uphethe ithikithi isingi igcine eBria usuke emlazi eTransfit fanele mawusuka phela eBria uya kaMashi kube nethikithi lakho hayi bangena asengihlabelela ngibhekale ngammema uNkulunkulu ukuthi abe ngakini ngoba manje mangiboshwa lapha yothiwa ngibosha ushembe afanele mathembe ushembe wami ngahlabelela ngibhekale lathi mafika security lathi mntakamkhulu sicela ithikithi ngakhipha ngabhekana kube ngihlabelela ngeza lona isecurity kanti abantu bashembe kanjani bathenje ithikithi lalo baba liphele kodwa lelithi lasi too much. Sashitile ushaya. Ngoba angibeqinisweni lakhe. Kodwa ukuba ngangimamjona esitimeleni ngabe ngabosha. Ngoba indaba yashamba ayifuni ishebe nomjona. Labantu umngo ethekela ugidela ukuqonda amakhosazana uzofulahle. Uma ushebe sengena esitimeleni la. Before ngene bese qhamuka usiswa igqoka ibhlweli grey. Uyaza lo sisiyambona eThekwini uyakhala uphethe town. Azafike la mina afika ngingelele. Athi sawubona abakhosi ithi mina yena. Athi ngithunywe mina. Hawu, uthunywe ubamsisi. Athi ngiqhamuka esibhedlela eEdit. Sengihlala isikhathi eside mhlawumbe unyaka ka8. Dadewethu. Athi nginengane mfowethu. Iyona enhlanganise esibhedlela. Ngathola umntwana. Akanawo amathambo emzimbeni. Isiswa akanaso. Amathumbu nezindonke ngibona ngamehlo. Manje ngiphelele yonke into. Sibuya phesheya Mozambique akukho uhlobo kadokotela nganginomuzi nginemoto namhlanje nginamuntu umhlala emphuphini. Ngizamela ingane yami impilo lengane ayikhuli. Ngenxa yokuthi ayinalutho. Uthe lo baba ofikile esibhedlela ufike lo baba uhamba umama uswahamba emhlabeni wayesonto emadoleni kodwa uqhamuka umama egqoke lezingubo zakashembe owakakhawula lo sisi igama lakhe bomu uqhamuka egqoke lezingubo zakashembe nebhande lakhona nalesigqoko esifakwe umama bashembe uthi ngambuza uthi mama ngoba wena wahamba usonto emadoleni ufunani into zakashembe wathi mntanami lapho esikhona ukhona ushembe wathi uyabona njengoba ngilapha ngibuye ezulwini kaShembe. Iyodwa mntanami into uShembe athe ungifakela nezulwini lakhe. Uthi lengane ngase ngilalela. Uthi uthe uShembe nakuba bengamkhonze emhlabeni bengenzi kahle. Kodwa ngoba emzini engangiganele kona ngaze ngahamba emhlabeni ilanga lami lokugcina akaze ngisikhiphe isidwaba sendoda ngingenele isidwaba ezulwini. Siphe sami. Lokhu usufake suseyini. Naso siyakujulubisa. Bona ngijuluka bezoyithe ukuthi abantu uzokhala bangishizwa isidaba sikaSendlo. Thumele phansi. Ngaselithi mina ungamkhomba impilo baba mayengaqhamuka lapha ubuhamba ebefike noma wakho wayeshethe ngamkhomba.
ngoba bengingaphuphi bafike ngihlele eceleni kombhede ngakhipha isihlabele iNazaretha ahlukanile nesihlabele nomNazaretha noma liyaphi emsebenzini liyaphi lihlaze lezinto liphethe ngoba liyazi ukuthi lapho elihamba khona limele ushendo hayi sho wena uma uya kulezi ndlela zakho ufihla amafoto fake ngaphakathi ngoba uyazi uhamba umkhube omnyama Mama bafana inkunzi umkhalophe nokumgede wathi omunye awusenyangiphinda bambamba bazamthuka namafoto bathi awukamphinda nayisolo watshela abantu abangakhona bathi asiyifune kanti ukuthi uma uyoganga uhambe noshayini mhlawumbe amaphoyisa yonke bese ngithi Nkosi sibasemkhoma ngithi Nkosi la bese ngithi mina kulungile besisi buyela esibhedlela ufike ubatshela ukuthi ushamu uyayidinga leyo ndawo uthi manje futhi ngizoyikhokha ngani indleko zesibhedlela ngathi mina ngithi ushamu uthasise uzoyikhokhela ushamu wayesehamba lo sisi wafika abatshela lo bathi hayi bese sivele silinde wena hawu nilinde mina yebo base bekhipha amabhuku bathola ukuthi ifike inkosi yamaNazaretha amkhokhela umntwana ngo2 rand ukhokhela indleko zeminyaka 2 rand usaliwe ngasase selo sisahlangana naye erenke yamamasha bese sigibela la itekisi uphethe umntwana omncanyana ngakagoqwe ngamabhayi la kufaka uthayela basidonsa isikhumba bethi basithunga sihlangana siyadabuka base ngithi mina asingene lapho emva kwa driver sase wangena qali ngase ngimlandela kwangena abanye saba ba4 ngase ngikhipha wallet ngithi ngiyakhokha wathi hayi uthi umkhulu ungakhokhi yena uzosikhokhela bese ngithi ngihlamba udade wethu udidekile ngenxa yesimo abhekene naso ake ngibambe le mali maye driver khona abangakhokhi lapha uthi ngizoyikhipha bese sihamba sithi mase sifike emkhabela bese driver laba abantu ababili abala emva kwami lo bhuti ohamba nosisi ophethe ingane bakhipha imali extra ngo2 rand na ushintshwa awuthathe lo sisi 2 rand awufake esiphambili sihambe masifike egethini bese ngithi angashuqule agqoke kahle bese siyangena kwakulesithathu likhamazela sathi masinyuka singababa mkhulu bese ngithi ngizwile thoba yena onike lisango ngaphakathi ngena kuleli isango udade wethu mina ngizongena ngapha siyohlangana phambili mawufike eqala ungilinde nami ngifike eqala ngizokulinda athi hayi uthi umkhulu asingehlukana sambe sobabili bese ngiqala ngibuza ngithi uphi lo mkhulu okhuluma athi nangu usamba bese sihamba singene esangweni sasingakakhiwa lesiteji esikhona kwakusekhona sothi umasamba silana nje ngasesiteji bamuhle ngapha uyanikelisa avela sukume asikabiki sikhathi siza nje avela sukuma sihlangabeze athi lethanda into yami ishunyazi athi lethanda into yami bese mninga lo sisi abuyele esihlabeni athi uminkosazana athi ayihambi endlini ifike ithatha indishi enamanzi enamele ayibeke phezu kwetafula namafutha ize nakho ize lengane ifike ibeke lapha bese hlala uyabona lo mjingo omhlophe awuthatha ubaba awuthi bhu phezu kwebhuku lakhe bese qanti ingane amabhanji kuyiqaqela la kuyena ethangeni lasevuza igazi kwidishi zengane zonke zayibe igazi lonke laphelele emjiveni omhlophe kodwa akazi ngcono noma ungayizama uba usheme bayokhonza phela abathanda ngoba vele lisehlathi noma mina wayiqala akakhuluma lutho nathi wayiqala ngikhuluma ngomuntu mina wayenothayela la usuka la uthayela uzofike la waseboshwa ngabantu wayiqala waseyifaka emanzini abandayo yakhala wayigeza ngawo lamanzi wayigeza wakhala lo sisi wathi awukhoza kanti njengoba uthi asize lapho ufuna ukuzobulala ingane yakho usekhohle ukuthi uyena uthi akuhambe umlaphi usethi yini ngathu wayigeza ubaba uthama eqeda wasegcoba amafutha konke la ufanele ngabe siso bakuthayela khona bagcoba amafutha wayesebuza kunoma nje babe babili wasekhona ukhanile futhi wayesethi ngicela ukubuza amakhosikazi uma umuntu wesimame eyithwele kuba zinyanga engaki ngaphambi kokuthi abelethe
Bathi omama baba u8 ngeka9 ebelethe. Kuyenzeka ke omunye abelethe ngeka7. Ube yini? Wayesethi uNkulunkulu lo mntwana wakaKhawula ngesikhathi sidala lengane yakhe safa zamseke mazulu singakaqedi kwakha lo mntwana sagcina silibala ude kwaze kwafika isikhathi sokuthapelethwe kanti akaphelile. Usho uNyazi wayengakusho lo wakho ohlala ko KFC adla amantwele angabona ushembodle KFC uzohlala ubaba wethu nasuka ngoma yana ahlala just like says I stood as two phezwa lekho yayisinkosi yathi bala wena mfana khomba mina yathi baba yayisimthatha lo mntwana yavula umjiva yamfaka lo yathi namhlanje lo mntwana somkhulelwa thina boshe besimzale kabusha. Yasithatha yavula umjiva yamphosa kona yayisivala yabuya yahlala yathi ngithini bantu abahamba babekho khuluma ngase ngibala ngathi 1 ngathi 2 ngithema ngithi 6 kwase kufika inkungu eyavala ubaba nesihlalo nenkazemo ayehleli phansi kwayo yathi ngqi asangabe sambona ithema nje ngqi inkungu lapho evula khona kanani wasuka kwakhanya kwathi ba esihlalweni esahleli uNyazi lezulu kwasekuhleli uThimo ingane isibuya thina yabusa uThimo lathi bantu abami ngani umntwana usephilile. Sayithatha lengane nalo sisi sahamba sabuyela eMlazi uphethe amafutha uphethe yonke into wahamba wafika wahlala emjondolo wakhe lengane iyakhula kwathi inkinga ayikwazi ukuhamba. Abantu lapha bathina hlala khona bagcina phela kuyile yangilayitheka abazi ukuthi lengane ushembe useyikhandile isinde sisu ayinaso isibono njengami nawe inebala ngathi yasha. Lapha thi khona uNyazi lezulu lathi mntanami leli igama lalengane kuyothiwa uSuthu lathi ngoba uyothi mawukhuluma le ndaba abantu bayokuphilisa bathi bawephika bethayikho leyo nto unamanga lo muntu udumisa lo shembe wakhe. Wahamba lo sisi wayena ingane uyasebenza manje ejardini ingane uyishiya la eyikhiyele azavule entambama ihlezi leli la endlini. Angifonele ngelinye ilanga athi khoza ingane yami ayihambi bese ngithi mina athi lakhumbula lapho esaya khona uzukani nale yamina wathi naye ngathi usiyayazi indlela wathi ngathi shona khona esaphelezela lapho shona khona phela usiyazi la kuphilwa khona. Wayesehamba uma ehambile uthi waphinda waba nenhlanhla wadibana noNyazi wayibika lathi uNyazi lezulu wamgcoba amafutha mntana beseni umgcobe entambama umgcobe ebuseni umgcobe entambama lathi uzosukuma. Wakwenza lo sisi wahamba uthi ekuseni ngelinye ilanga wayesevuka ethi lokho amanzi emashaweni ogeza uma ethi uyabuya endlini ingane ayikho embhedeni ekuseni ngo4 manje wakungana ayikho embhedeni amemeza agcwala ihostela lapha ngathi kuphuma abantu ababodwa babethu uyalayeka angithi uyazazi ukuthi uzele ilayitheka ithathwe izinja lento yakho usho abantu mama njengoba nawe ukuthandaza umama uthandaza ukuthi abonakala ingane kaMasipala ngoba nakhe yakhe isiyonakala ngitshela ukuthi uyithela ungaqhuza ukulwabisa usho wena ikhona yazi nje uMasipala noma ingane yakhe intombi ave ijele ukuthi umuntu fanele aphile impela uthi sisi bakhuluma uthi bathi mase kuntwela sengitwele zanti sibone imlalavuku uthi senama ngisazi secingwe kuyamenyeza zonke uthi ayisiqhamuka lengane aqhamuka ngekhoni uthi sabaleka nangabaleka uthi mangibaleka besimbuza ithi mama ubalelelana athi lo uSuthu wena ethi yebo mama nguSuthu engani wena wangisakushembe ushembe wafika wangikhamba uthi amvezela isisu mina ngakhamba ushembe nje manje usubaleka uthi lapha mama wena mawuhambile ekuseni uthi mawungiyela nje kube nomkhulu ofikayo uvele lomkhulu
aqhamuke lapha kuthela ahlale nami lapha embhedeni usuke ngiphathela amaswidi engiphathela amakhekhe mawuthi uyavula ntambama uyangena bese lokukhule enyuka aphelele ekhaya. Hawu mntanami ungamkhomba lomkhulu ithi ngane ngamazi lomkhulu ngamkhomba wayesethi nina uya kuma Nazaretha eyofuna ihlabelelo wathi umkhombe yayisimkhomba ushembe wesibili. Uyovikela ubani mawuphatha kabi igama likaShembe, uyolandela ubani empilo esemhlabeni mawuzonda igama likaShembe. Lolu usizo kimi ukhona yini umthandazo, ikhona yini inyanga engalungisa engakwazi ukuyethuneni kagogo wakho ngoba fezile nje ifike imkhiphizile ethuneni njengoba uma wakhe ashone beletha engakwazi ukuthi yomgeze ethuneni ngoba washone beletha wena wathi ufike emhlabeni noma wakho ayingene ethuneni wagezwa nini wena ukuthi bafuma wakhe beletha wasuswa nini ebeleni kulo. Asibuyele emuva abaNazaretha siyofuna impande zethu, siyofuna indlela esizalwe ngayo ukuthi ngazaleka kanjani, abazali abagcinaphi. Ngijabulile ngibona ubaba enza umshado ndumezulu ebuhleni usilisa ugogo usithela nawe khuma wakho ugogo zambombela esilisa pheleliswa. Kodwa thina bethu bonke abaphelele siyaqhubeka ukusindisa ngalezi bonke ababeshadele kuso. Kodwa abaphelelanga abanye bathwalwa thwalo umkhulese ibhunga thwalo ugogo wayoshuthe kwendlini wangeniswa ngenkani amakhehla adala debekangeni abantu abamnyama kuhlanganiswa imbiza lapha acatha ugogo ozeqome ngenkani waqoma ngochago. Ubona sihlushwa imoya kangaka sizalwa abantu ababe bephuma ebusuku aphethe ugogo eseyintombi uhlanganisa isizwe amadoda ephatha amabhodlela angaka maye entombini iqalithi besihlikihla lapha naphepha amashiya ithi intombi yambuka lo muntu iveli khali nyembe sisizinothanda engalazi kanti imkhovu lapha ehleli lo muntu ezoshela lo muntu wahlanganisa imoya yezihlahla ngoba kufuneka aqobe ngenkani uzabi ingane ihlupheke ingane ihlushwa imoya amandini amandawo ilezi zinto bakweshela ngazo okhulu bethu bafika nayo le moya namhlanje ihlupha ngisho umuntu esesonta sihle kanjena nje sombeni uzama ukuqhuma unyembezi ungazi nje ukuthi mawuhlele eduze wakhona kubonela khona kanti lutho unenkinga yemoya. Imoya kuyinkinga ngoba ivala yonke into. Qasha-ke wena ngengubo engisachazi isikhathi sekho kodwa qasha ngengubo lokuthi beyiNazaretha uyohlupheka umsebenzi ungawutholi kanti uhlushwa ile moya ukuthi imoya kagogo wakhe ayiganiswanga mzukwane egama umkhulu wakhe akayimukelanga. Namhlanje into zenibize ekhaya ngoba kunezinto engaphelelanga mzwane kulotshona uma wakho uyazi ukuthi uma wakho afisa ngoma kodwa ngikulungisile lokho Nkosi ayibusise.